Ni wirigiro bwakwa nwithirite wina ogoro bubwega ningukugwata ugeni kirinteto chietu cheru thithatu na rweri tariki 9 mweri ni jwa 6 mwaka ni jwa 2025 mbita Maureen Kinya mwonanire to mathithio ni Purity Richard amona nteto iria nkureterete ni Akenya gwitana mbere kuonania muthuro jwao kumania na gikuo kia Albert Ojwang akirika gukwira kambini borisi. Kawira Mwangaza kuga akethirwa ari independent 2027 akiuria ngavana Mutuma atigane na mubango jwawe jwa ukolea. Atongeria ba Murandi jwa roje jwa bore kuchokeria Minister Mugaa nkatho ni kuthingatia wira ni bwa Rais Ruto kiribo. Njuri Nteke kuromba kunenkerwa rutha kuthiria omea koti jamwe ja magamba kubanyiria murigo. Akenya atongeria ateteri ba Kyoto na muthuro jo munene ni bongerete kajukawe iguru ria gikuo kia mutana wa miaka 30 na rietwa Albert Ojwang uria otigi atete utoro nyuma ya kujukwa ni mabisa badisi ya inja kwethe na kwereka gukwira kambini ya borithi ya Central Mushene munene jwa Nairobi. Ekarikarire niritumite maandamano kuthithika Kenya baba inge bakienda nja ya mututi kuona Kyoto. Albert arari mwarimu na arekiri mpene akirikana kuruma munini wa munene wa borisi gukurukira mutandao jwa X. Anthony Kathenya gatumenyithicho. Gikuo kia Albert Ojwang olala kwilali njarani jia bolisi ni gikuo kila kiletete kililo na mateta maingi kuma kire mwingi namuna gitengo kia bolisi kwelithia goro kiogoro ati Ojwang ala kwile nyuma kwiringithia ruthingo-ini rwa Nchera. Muthenyo wa mde inspector munene wa bolisi Douglas Kanja alale gituoni kia bolisi gia Central muja Nairobi andamanite na munini wa Eliud Langat amuna gitengo gio Sonkoni kirotungata ba bolisi kia IPOA kenda kwelithia maumira mama na gutetheria Sonkoni bobo kwambelia. So this morning we are here at Central Police Station because of the issues that all of us are aware of. Inspector munene wa bolisi Douglas Kanja akianagira atikire gutetheria Sonkoni bobo ni alonga mitewera ucies wa gituo kia bolisi ya Central amuja Nairobi amuna mabisa bange balabali wera kagita kama umira mama to ensure a thorough, impartial and expeditious investigations by the Independent Policing Oversight Authority. I ordered the interdiction of the following officers with immediate effects. Number one is the officer commanding the station, that is the Central Police Station OCS, the duty officer who was on duty during the night in question, the cell sentry on duty at that time, all officers who were on duty at the report office that night, and any other officer found to have been on duty or otherwise involved during the incident. Kulinga na Kanja, Albert Ojwang alilikana kukwatwa ali kaunti ya Homa Bay muthenyo 5 kime kithiru na kuletwa muja Nairobi obisini ja DCI na nyumani kwelekerwa gituoni kia bolisi kia Central alethanira na gikuo kiae alinjarani ja bolisi. Just to confirm that we have received the information about the death from the IG and we have commenced our investigations in accordance with the law, and we want to assure I watched Mzee Ojwang on TV crying. Any parent will feel the same pain when you have lost your son. I want to assure him and members of the public that IPOA will do everything possible to ensure that justice is served for the family. Mekarika na maumira magikuo iki kia Albert Ojwang ni mameneretwo ni ateteri bagio tokia mwingi baingi bateteri baba bakiumagiri nyumbani ya kuiga meli ya City Mortuary na kuthithia maandamano kenda kuromba gioto kuonekana. United shall never be defeated. People power. Power. People power. Power. Justice for Ojwang. Justice for
atongere baingi bagi siasa ile ulwale munini wa rais Rigathi Gachagua mutongore kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na atongore bangio nabo nibe umiritie na kumenerie kalikalele munini wa inspector munene Eliud Langat akimenagirwo na inya nene nyuma ya kwirikana nwanenkanire watho bwa Albert Ojwang kugwatwa atongere bagi siasa kuma kaunti ya Homa Bay na ale Albert Ojwang aumite bakimenagiri tengo ja wikaria na kurio sonkoni kuthithwa na Homa Bay kwiki kwithirwa bukimenyekana. Hii social media hii nonsense hii ndio unachukua mtu ati unaua ati because of social media. Really, we must learn to be tolerant. We are different generations. Some of these young people will tell us things you've never imagined you'd hear in your life. Big deal, just block. That is why we today as leaders speak up unequivocally and strongly in condemning the continued violations of the right to life and freedom of expression. Your Excellency President William Ruto, my view is that your greatest enemies are your security forces. Take that to the bank. No parent should have to bury a child for daring to speak. Kanjo ya magavana na gwetukira mwikari yetwa Ahmed Abdullahi nimenirete kalikalele na kurio sonkoni kuthithwa kenda kumenyekana na gioto kuonekana. All the authorities concerned with investigating this matter to do a fair, impartial investigations and ensure that justice is served. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathinya. MCA wa Kithe Mwenda Ithile norite atongeria Bamiru baria bari na biama batigetikirie kubiringanira amwe bonthe o muntu kukarana kiama kiawe mwanka nyuma ya ithurano bia 2027 riria nirio akwendekithia bairinganira kenda kumba kuona kanya kurira methene ya Kenya. Ithile norite Mithika Linturi uria nande witonyanitie na kiama kia DCP kuririkana na kuthoma kumania na gutatirwa kuria utatirwe ni UDA ni ontu guti kiama ari nakio augite guti na gitumi gya kwambiria kuringa siasa na gwitonyithania na biama kagitenega kakiuga bura bwega ni kwamba kununkira uria mantu jagwita mutugikare ni akurikithia. Ni rombare ya kwa kere atongeria babia mabirabiri aja kaunti ya Meru kwa kagita kamenya beja kubikunja baringanira kirebia mabinge inde turenda nyume ya kithurano kia mwaka jwa 2027 bia mabiru biandikana na kiama kiraika kia wathani kenda Meru ikethere methenera maendeleo ja witi na mbere ja gutairwa ijite migambo ya kwa inde ni migambo MC wa Kithe Mwenda Ithile. Kura charike kuringo to kinya Samoya pate lindo no peu pate lindo PNU pate lindo mbas na gengi kireke ethe gigi kya Kamiru ga Mount Kenya izi utereru tokaranthi tukorane biuria tukandimandi intobia ntubetu kuma kethirikari reke thire ikuo kuruki MC ujo no ugite ati Amiru bobate kwenda kuretorwa kiama kia kuma ntagaro ya Kirimara na barenda gukiria biama biao akionania korota mubangane munene wa kiama kia DCP Mithika Linturi kidani kia ura wa RDP Rigathi Gachagua akiuga rua mono Mithika Linturi na rugagora kunyano ni kiama kia UDA na thaiji alatonyere kiamene kia DCP atena kiama kia we waitha kiama tu ya kuretora kuma Nara turetora kiama kuma Mount Kenya West ke yake na outside you itorie na bietu ote kiama gitethura muntu ntathurura kiama kia UDA kire kwa thathai ondu ndi MC inya ba baretere ki kiama kiu kiabuthirwe nau bakuma nawe Tumiru itokwenda obera atiri pakia kuyotuikia biamene biu no tunobo turaigiro bakilala ka thatha ndi pakiwa onto barukirwa thirikari ne William Ruto kabatare abiama kana batare na kiama kia ku negotiate na so ne do toru aro twira batu tore Amiru
utuigie kiama kingi kia antu bangi. Bunge bwa kuongere msethire aliuga Meru ni kwa kagita na ndethirite gitumika kagite na kia kuringa kura netumika gatakanya makara gatumera kugwithia ratiri nyumene kagerwa umea methera mirandi ya witi na mbere kugairwa na nde akiuga ni baromere na gutwe bakathinga takairita mutumumu manto bathiata itara kura iyo tumekata tai turi banga tuisaindie na tokinye itara kuria bado na ringi turi inya tutwike amakia tuina share to no we are Kenyans tuina right cha kona kitu kithirikari. The only thing biratumisite kabira tumisite ni organization yetu during political period. Ni MC Ororombete Bobate kwenda siasa cha mapema akiromba nibewe kanya boneketha ikyo bakathuguria kumakire thirikari wathanine thaiji batonye siasa ene cha mapema changa kwirwa anga chite chiena mangambia to dividwa tai turenda tukare tona gira tukona nau. Then from there na tu prepare political parties chetu. From there no tuibanga tumenye ina tuiketi antupetu through kiama na muthiene MC ithire na rombete mbewe mbithe gucumbire na kurira twanya twatoge siasa. Young people ibo bautiro ithu tukero ni ite MC angambia angane atongore baroyo. No, I want to challenge youth to rise nyabatu ke political leadership. Ke report rate to shawero rea kwa rieto ne motuge kare. Ure wari ngavana wa Meru Kawira Mwangaza ugete ari na makethirwa arinde bene kirithurano bia 2027 akiwa kinyari na wirigiro bunene agachoka gitene kiu mbere ya kinya ithurano biu. Mwangaza ure utumiritie kuruguria kiama kiawe mweri twetete ugete agatigira kiama giki kiri na arwirite kuma kire MC mwanka gitene kia ngavana ni aritete mukana kiri ngavana mutuma akimuringithania na kwaragania michemanio yawe ya okolea akiuga ngavana mutuma agatirimana na muthuro jwawe kethira okolea yawe ikangaratanwa kairi. Ninduranirite ripoti eje okwa buruburure impeachment sababu imbi na nyande kuga gutisa babu ireo kiraito ugire impeachment is a political process wende kanole getwa gwita ure wari ngavana wa Meru Kawira Mwangaza ugete nowe ngavana wa county ya Meru na agaitwa gitene kinde bene akioria baria bonde bakwenda kyo ario ngavana mutuma gukindanira nowe kurene ndeugira ote mama umete obisi nagatika kwa ngavana ni mama na ningweta nkira antu rira kura ikaro lingwa ntonyende bene nchindwe au ni okethro ngavana au ironkethwa ngavana teba chobajo badugania beja na murango jwa nyuma o baeje gwikundikiriria murango jwa nyuma hakuna kada baeje beja murango jwa nyuma o bauga ati ngavana wana rira kura ikaringwa na irio ndaugire mutore okwenda guchallenge Kawira Mwangaza aga challenge na impeachment ito chemani ende bene kira ito neje kairi mukondo jungi rintu neje mukondo jungi ou wao weku neje mukondo jwawe nwe kathuri neje ma MP ja uibeje bonde bo gigite kianga bana bakwenda na nyimbeje tutonye mu Meru amwe iyo muntu uga gwito githine akiongera ngwataniro ake iria ironekaga Meru nikagitaga kumweberia gitine ngwataniro yao yari na agenda mwake ya mama ndakwira kesi ire ya ukene pararire kwa munene monka kenda cio tuku bakirira kurira kuruba uberira ya twana twingire mwakuruju antu bonde bagwatene Kawira na ugete kinya mubango jwa munini wa Rais Kithure Kindiki jwa economic empowerment ni jwa okolea akobetie okolea hichi citambirie guthithwa ni deputy president mwana wetu Kithure Kindiki menyera ni okolea ni okolea pro no jere kwa modelo ni ire kwa bajukitie bakarithua nthi bachorerwo bwega berwo na ndi mama athithagia uju na ndi thithie ni uju na ndira ni okolea na ndigetwa rietwa empowerment nkwende nyochinchia kwa rietwa na ndi ntikaurwe antu akwandika operation okolea kaandika operation empowerment
Kawira na inyirite akethirwo ari ndebene kurwira giti kio ngavana itikumakania kwethirwa kesi ikathirwa kurio kana ikajukia kagita. Kwa tukathingatana na kesi ije no ithire mbere na ibuto kuromba na yathira mbere ngacoka obicine na no ire kuthira mbere nkethwa ndi ndebene kwa twina mantu jairi lakini umaja nkethwa ndi ndebene akiorota ngavana Mutumane we kwenda kuthira mubango jwawe jwa okolea na acoke nini ya ukarira ategwate heshima ikumara kanduma ategwate heshima ikuga okole ingwe na akauga mubango jwa nkya mubango jwa muthuku araugire ri barari mairi thatu areterera county commissioner akikisha okole we kuthirwa orerua okole ije kuthirwa na ije akwendethira na ije agunkundiria yo tiangas na nkauro aposto okole ije ni amuciere na mwakuru no muciere ni arikiritie akagita kiama kiawe kiria akaruguria mweri twetete kiria gikareta ugaruruku kiri utongeria na mweri twetete tukathithia kiatho kia kiama gietu kia Meru na of course tuketha twina other communities kwa kiama gietu ikethwa kiri ndene ya county 47 na twina obisi kunde lakini endiguota Meru na kiama kete kia marugo yani kiama ati nontu ikiama kana nontu ibi kuthithwa ikiama gikareta ugaruruku bwa kimaendeleo na nio aje kwa nontu inkwenda gutiga mark na legacy yo tongeria na mboni antu tongeria kuga ati aposto na ndendo kwira Murungu atethia ukonora mantu yakagaruka. Maureen Kinya, Wero TV. Akaponda thithwa makeup nyoroso nini umagara gasutiri ngwambisha rororo gathira watiga mbere tutande uno mtu Ameru baria baringaga biashara na gutura taunine ya Garissa ni bezete amwe na kubangania ithurano gutara atongeria baria bakabariria na gutwika ndagate katigati kao na thirikari ya Garissa ntuku egoro ni bathithite maandamano kuregana na mukaririgiti wao uria bakuga no juritie unkumania Kotwekania antu batatu batu otore yara nguene totekwenda uwetu korea ndebo kwenda neto thurana no kuona ntukwena arua tuwitanite tusemane turi Ameru nya tuona nao tukumwe to guthacemanĩtie ao ikenda tubwithie thirikari ya Meru community kana tuthwa twina uongozi bubweya bubumba kusuliza thina yonthe Mumeru arari ibonto tuireka tucemani tugweru ari anjende to matucemani ruari itukarinya kuringa kura ikumenyethia Meru no batangacira tariki 22 mweri wa 6 tugethwa twina kura na viongozi bonthe ibakaribisi kuonga mtu othe kwenda kuromba gite na karibisi ibonto tuire mantu ya katuyeke wasine twite Ameru bonthe tuthiulungite kumeoro tutamama tukira Ameru kila kona ote mbula tutokuma ote sendi tweteta tukira Ameru iyo itucemanie lo itugwa na tukathira na nde njagi inkua inkuromberete ki na nda twaromberete ki bwamba ingwete kithini cio thitu mite tukithucemanie titoro thucemanie tukara tukiwa tubwithirikari na tukubwithika thini cio ikathira Mumeru akona usaidisi kethro ikaunti kwandikana na tukagisa Meru akona nafasi thirikari yothe gwithwa kethro imantu security twakisa Mumeru tese karingi biashara ne kia karia boya kinyari babe tu bonde basupandikina kwa sumare babandikinya ni Ameru wenzetu bonde kwa babo matese kazana twakisa tukulenisha manto na Meru community yonde ethro ena amani Mumeru ari kinyesa indiere kwa tukana kuona mtu omwibwa no mwera maithori ndirenda gucokeria Ameru na arua nkatho nontu bakwithirwa tukugwatana twauga na arua tucemanie tuge
tutakwenda uongozi duni, tuga tutakwenda kwinyirirwa kaire ni anene betu, tuga itugwatane tuchagurane tariki 22nd kenda kana ka Kimiru gatikainyirirwa kaire kwina ambassador ichieja nagwa tutona mwana mumiru ayetu ambassador kwina antu kwandika obisine tutona mwana mumiru andiki obisine nuntu anene betu baturejaira mubuko tanjugu nande tuga tutakwenda uongozi duni itukoromba Murungu tariki 22 atutethie tuchagure anene bo tongoria bo bwega jamani ga bantu mboro bobo na mbeca ga bantu goya gatigirithini gondonire hetana mbere kurumira nteto chietu nchokere nyuma kagita gati kuraja nkoretere nteto tariria Anto jaja monitho no urete muntu waku aja akamenyairwo ari aja itubamenyaira na njira inyingi ta kubaurira nguo kubarugira na ibareja irio bibiega anto aja nande ukea kwithira kwi muntu mba kwithira atiganiritwe na unja to mwanka withire rekote na anto bakumenyera ukeja kwithira kwina anto bana unja bakinyitie miaka iu over 70 na 60 kuma 60 gwitia ibetikiritwe kweja gikaro kiki kia monitho nikenda bakomba ikumenyerwa na kurairwa nguo kurugirwa na kuria bwega anto bamwe na baumite imathina acoke jaja na ndi ucoke nawo withira ti umuthikira na ndimenyaga ugatuma athure na thugania tibugi ande bibio twavoinda twabakaria na njira ya girite na ura bakwenda tugeragia nyaketha buta mote katumba mono make ndi tugeragia ora tukumba ndi twavoinda ari mono ibwenda gutigira ati bakutharima nja cia ire baumite na kinyikaro ira baumite na nya batu twenda kwithira ndome ciao yes igitutharima tugeragia mono ora tukumba keto mbukara bwikenya Kenya ko bwena gaki tugwiragwa mono nyara twina bo ukaigwa muntu akwaga story gakuma tene ya mukuru togweja tumwambagiria na kumuonia na ari karibu antu aja labda narera karaga tona mndo kumira mwira migambo miega mukuru togweja ni twenda kumwengenji na miario bango jwa nkatha cietu ureterine yetu sako nieza na gotungata kiria biashara gukurukira gukiria biashara uguraniri bwa miunda na ngare na kinya uthurania bwa mbesha nja gwaku na kiri biashara yetu sako, your success our pride. One day you will eat, walk and talk like royalty. I need you to wake up. Uko aware this is not a game? Make it happen. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia. Nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. An eye for an eye. What is your family involved in? To go close to take control over the hearts of empire. We ni mnoma sana. Atongeria ba murandi jwa roje jwa bore ni bachoketie nkatho kiri minista wa roje Eric Mugani onto bwa guchitaniria kwawe kuthingatira wira nebwa milioni 5 buria bwekirwe ni Rais Ruto kiri ndionga ntere umwakene jwa 2023 bari ugani bareketie gwikwa werone atembete izi nirikete gutonyithwa kiri budget onto buria ne werigiro bone ne kiri gukiria urimi ntere ijiga kimutegi na andikithite gikiro gya kariba. Atongoria ba murandu wa Rui wa Bore Water Project bachokete nkatho cha mwanya kiri waziri wa Rui Eric Muga nonto bako bathingatira mbetira bekireto wira ni rais wa nthiguru ya Kenya William Ruto kiri ndionga yake ya mwisho Regan Tumburi araugite akabanenkera milioni 500 araba kugereki nogite milioni 100 tayari chikirito kiri budget igita rimwe president yo turiongera nejere ona the need irero ya ku extend rojo retu na kuruongera no tukenda rojo rumba kurimenya a quarter of an acre rojo retu tunankanaira na ration rojo ruka i once per week
na muntu ena kitunguru kiawe ni kwashibi yawe ena tuinto tungi twa kwendia no nturujuru actually rugarurite livelihood mono ndene area yetu na ndi ukona murimi no strain mono akiona ruji rimwe ndene kiumia president yakweja atu promise gutwa phase 2 ya 500 million na batuka tugwiritu mono. That's why we are here today nontu bwa CS wetu oruji bwana Eric Muga itutwire itukarite mono twimu tukiaragia noe na through atongeria betu our area MP our governor actually mono nontu tukigaragia gukinya rora tumba kona allocation ya mbeshira to president atu promisete tumba kukinyira phase 2 na nde Eric our CS nara tumenyithirie we have reliable information that milioni igana tugwikirwa ki ndene budget yeji na batu twigwa tugwiritwe mono na tukenete na tugana ndika atugeta na inya twire our able CS for those few days omba gukara in the office au tuthithiria mantu manene mono jara tutumbite kuona inya nyume gitarira aja kinya MP wetu rindikiri nyawe na garanitia mantu mono na inya witu muchokeria nkatho kinya ngavana wetu athama maijo mutuma nontu bokwenda kuigua buri ni kunywa ruji na nara tongoria baba bakuga mbeche ni kabatethia nene muno kiri kuibukiria kiurimi mbeche uji gatethia muno kuongera ruji nontu amemba betu bara bakunywa ruji iba kai sana na iwikeja kweja cigatetheria bau bangi batimbita kunywa ruji bethe bakinyunya batwi atubairieji ni antu arimi na ibarima muno na ni arithi batwi turithitie irieji ya kionka na kiru kumaroire gweta kirua na gweta na ara bwa kibirisia itumba gwikia jeria tumba gwikia 16,000 liters na tuko rujuru keja nkroki tomba gokiria na kinya tulima ikwaci na itulima matunguru tulima michiri na kinya ni tutethagia muno kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Wero TV nio kambitaga ki Mutegi. Kanjo ya Njuri Nteke ni rombete kwewa rutha kuthiria ome ya koti jamwe za magamba jaria jarumirite rwangi rwa ugambithania kenda kubanyiria murigo bariuga ni untu bwa kwaga gambithania bakong'ana jamwe za magamba ni za gukara muno koti ne untu buria tekioto kiri baria betaga koti guchotethio baugite bari na umbani bwa kuweza ni yoto kiri ntintikano imwe chia kari muno kiri mantu jegie miunda. Dennis Mugendi ni agutumenyithia tene karaja kulingana muturire jwa Miru Kanjo ya Njuri Nteke mwiriga na Nthuki ni bimwe bya mabiria byagambaira Amiru baria bethero bari na magamba ndia watoroi da watoroi bakora mono muntu bakora mono ndo tuweka kingo ya ngere na bialita koti ya thirikari riri kunandi Njuri Nteke niwe muwe koti ni riri ku Kenya ngerekano se goko Meru magamba imotuto jaria jari ku ontu botumite baba ingi bakagia kioto tontu boigamba gutura koti ni mianka litathira na mabisa bakoti borua bakathira ni uma magamba imorondo jaria bagutungatira ugwanithino namba yabo iria ni batare ngerekano agambithania na atongeria bandi tango iko na makesi mingi. It is a very busy station. Hapa kesi za shamba ni mingi, kesi za criminal ni mingi. Oli kusema kweli ntezegete muno anko ya kotini ya mwanka iratubia thira mithira no ntubwa etabura nkiura ciagi na mwanka thai ntamiona ni ntubwa gitumikia kuri Njuri Nteke baratwanirite na bo ibakwendekithiria koti ene nkara Njuri magamba jamwe ikagambira antu irio na ria kwithirite kwina mamba maingi kotini yenyanite sana mbere ikwari na koti ya Mumiru yetawa Njuri Nteke ya Meru ni ario no ntubwa kwamba mamba yegie ng'ombe ria kwethira kwina andu atate ya ng'ombe kana muntu asuna muntu ng'ombe ni bangite bora yomba kwamba yamba ria munda muntu asuna onge munda ni bangite nya ikwabanganetwe mantu yethera yeta na mbere through court ya Meru Njuri Nteke ya Meru na inya kwa kinyira rimwe mwire iyo eta kilani fulani kya karande kya tatua mantu ya munda yura no mwene suo kuru arende ne nthiguru yetu ya Kenya
njanji beto rimwe wasinya kanya gakunde komika chai na kwina civil case inyingira singite kwatuika mamba yaingire kotini mantu ya manda mantu ya robbery mantu ya wamba mantu ya kuringana mantu ya otemana ukethira kumarukire njanji arokere kotini atona kanya kukunde kombe chai ombe kuthirwa mamba yaya tumukire akuru o area ina akuru banjori kana njuri ya area eu banenkero mamba yara nikenda yaumba baumba kuthauthia murio buna buibu kuonekana bukiumanie tonto njuri irio yongwa ni agitie ngwataniro kinyayo na magamba gatigati kayo tigo unio ibateri kuthiria magamba ja Meru na kuo ni kurombo iswire thiri ni kenda yendekiria tarire riombikana Chief Justice ure makesi ya manda yara meya soko kwenjuri bukore mosi organize boso kura makesi ukenda bo andika ripoti kwa kotine ya adapted manto ya miunda ya remete koti iya kwenda kana refund back to njuri kenda njuri yete karanthi report ya njuri ikaandikwe mtu kumnya kwa andika ya chokwa kiri koti ikaandaptu kwa tuko ni judgment ya koti lakini kutoko mbeka ndo abari mbere uongozi ni bui barere na tuwe kwa rewa sana oni ndaikirie National Governing Council Nairobi no ntoba kwithirwa ndene ya Meru mutu atio number 1 no ntoba kwa na early pregnancies twana twa under 16 to ina mimba ntonyere to tungesa endera akuru twebeleitene tuchokeni tusiorganize wa sub county there na chairman very strong tuso anto abaritaye taba kumnya kwandika judgment kenda to mnya wete cases huku makotine to andike barua simjasine wire twetie ndiko tweka kwa ambisi ntuko mo karinde au iroko tho karinde kwebyo kwewa ithirikari lakini ukahawa takethe babwe ote kesho ndu boto kwa isenu bukujana muzi na irabo kurita teka kwendiri kone by court turenda kutuke tukwa part of the court. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Achore banene ba thirikari ya mutumantu ethinkia bareo Jacob Mantile na Kimathi Kaura ni barombete uria umarirwe tangabana Kawira Mwangaza kwa mutuma ruo na kanya kuritira Meru Ngugi Bairi Baba bakiuga kagita kaka tekagita ga siasa na Mwangaza akeza buruko thugania mutuma kagukira gutirimana nawe ndebene kiri ithurano bia 2027 baugite kujukia giti kwa mutuma ya renjara ya watho gikatiba na titaka mutuma hatunyire Mwangaza giti uria Kawira endaga kwethia mutugikare niwe wina ripoti ije. Musiasa Kimathi Kaura na mubiashara wa miraure gweta Jacob Mantile ni bashumirite kuromba na kuri ora warenga bana Kawira Mwangaza kwanga bana oro rigitene kanya kurita Ngugi bakiuga katika gitaga siasa na kuringa gituma na bakiuga ndire ari wathanine na remero kuritira Meru Ngugi atongeria barabagu akirethirikari anga bana mutumantu ethingia kuri na Weru Bwege mirandi ya weti na mbere wakagitaga kaikare akarathirikarine nae mutuma uri ori ngavana wetu thaiji kanya ritire ya Meru Ngugi rete gitara ya siasa rete gitara kwa nteto Chiorongo rene gitara kurita Ngugi na kwa wengo kwa nteto iu no ori na kanya uraremwa kuritira Meru Ngugi kwa utwa kwira kireria wetere wone mo Meru agitirwa Ngugi ngavana mutuma ari akinyete na ndi Ngugi iria amberetie ndene ya Meru itwamberetie kuona Weru kingi bariromba Kawira Mwangaza na tigero the kuringa kibara gya kuga niwe wokiririe ngavana ntwithingia moja na ari bakiuga gute mtote komokawe na bakiuga ngavana ntwithingia tatunya Kawira Mwangaza gite torethirite akiuga maita jama ingi bakiuga gite kinoka sheria ya thingatirerwe na ngavana ntwithingia kwithirite ari munini wa ngavana wa mbere kujukia giti kyo ngavana na ti mutuma akio mbere kuma runmate na auma ngavana itonete baba ingi kaiga ae deputy omuntu ikwae na Kiambu deputy Oitito na tiero auma ngavana Oitito ekwengwa Kananu na tiero auma ngavana o Nairobi Sonko ekwengwa so isheria ibyo bitomete kwethwa kwina runmate tika mutuma amuchunirete
kakawira aremerwe kingia tongeria babaruga bobatukira kawira mwangaza thirarinde bene mwankene jwangirije 27 bakiuga barende thirari kukenda ngabana ntwethinkia mushinda rukiri utumukira ngona akiwa kagira wande bene so namie mutuma na kuibanga mutuma na kumimbia kubwithia na kiongo yake ya na kumia na kenda kura 27 so itibangete mama ukario kuwa kurukira twenda munore kuo uwo kuwa urumbo kangabana kura ciaringo inya bathi tukoromba murungu weye tusinde umuke ngabana uwo kwitikia ke otitika cino umukire ngabana tusinde mutuma usinde witho number 4 uminyetika kora amiro bakwendete ko ringiro kura batukuminya muthiene bakiariria ukuria mubango jwa kawira mwangaza na aria ite mutwate sandira kwa ina madaraka no ngo warere kweya ndona akiwa kwe ba mubangaira otimto mubangaira kinya ntukwira aite kamao kokole anto nesi anto ba kwiba mwire akorosho karinge na ruari ngavana aite obokole ana isiko biabe kore ankima ke chiringi mwanja ndirona akiwa kakwe mtu mwiria lakini ko tebio aita kwethia maeneo yaromba witoka cianto iyara kuminya kona nto bokacia lakini mutu atikaenda wikira luga akina itete kuna atitete so te mutu mwiritie ke report ratito cia weru rea kwarietwa ni mutuge kare Kanjo ya mangabana ni baeze ni ogwati mbaru kiri Rais William Ruto gukunia mwerekera jwawe atembeta iria ikugitwa aritinguge bathirikari ni ibatere gutumika tikire gwaka nyomba cia maguri janthi ende nkuruki gwaka miako ingi ya gitumi kwa ngerekano thoko akiaria mukaririgite wa COG uria ni ngabana wa Wajir Ahmed Abdullahi augite mangabana bonthe ni bagwitikaniria na ethugania ri As counties, we are arguing that, and rightfully so, that markets are an essential social infrastructure for those communities. And they contribute to the economic well-being in those areas where the houses have been put up. You cannot take people out of a scholar situation with respect to housing, and then they are trading in those markets or they're standing by the roadside selling their wares, if the port can actually support the putting up of market infrastructure. And not only market infrastructure, schools and other social infrastructure as well could be supported. We want to say as a council that we reaffirm our full support for the affordable housing program. It's a flagship program under the bottom-up economic transformation agenda, BETTER, aimed at providing decent, accessible and affordable housing for all Kenyans, a right enshrined in our avowed constitution. We emphasize that the success and sustainability of the affordable housing program depends not only on the construction of the housing units, but additionally and critically on the provision of adequate physical and social infrastructure to support these developments. Onde nthiguru erigiri gukungwira ntuku ya kuririkania wandiki bwana na chomba World Child Labour Day kikundi kimwe gitigia kithirikari ni kithuranirite kigomano kia mwanya kuritana arimi bakaoa na majani mothu kuja kwa na ibaruga kigomano giki kigwati mbaru ni nthiguru ya Netherlands onde uchunkoni bwonanitia na miru ni bakwewa ibaruga muno miundene ya mirakaoa majani na kinya kurithia Muthuri Muriuki na riboti iji.
kagita karande gore tengerete kwithwe kungura ntukuyana na ndimthwe na arua kikundi kimwe kira kijikira International Labour Organization kijitamwe na kuthia maritano kimabisa bathirikari na ntukiumbe nikenda gutigira ati maritano jaja korotera muno kire manthu jegiro imbaka wa na majani aragukwirikana na banini nibo tumika kirori mbobo. Tungetaka wakulima wajue kwamba child labor is very hazardous. Watoto kukua kwa kazi yenye haifai inamaanisha mtoto anadhurumika, mtoto hataweza kuenda shule, mtoto therefore is exposed to a lifetime of poverty, and our work is to make sure that we protect our children and make sure that they are in school and that they are not doing work that is unfit. What is child labor? Child labor is any work that exposes a child to the fact that they are no longer children. A child should be in school, a child should be learning, a child has the requirement to be protected, to be provided for, and all these things that a child should be. And when a child is exposed to child labor, then they are no longer children, they become adults, and their future is... Netherlands by consumers, kana baraba nyunya kawa geto, na mayani ya mengi Kenya, bariwa ibo batu ita 40% ya income ya tono ntoboa kintu kiria kitwa supply chain. Supply chain ni kuambiria na nthi kwanda kawa kama yani wekira fertilizer uketha ineta wa supply chain mwanga kawa kana mayani yekinyokura kuringana na mabisa bathirikari bagwito ntobobo bwana banini kutha bagitumika gwita ngugi ibwandite murimo nonde na kaunti ya Meru kimantho jorethi otuibwa mira kiuri mwanya kinyaba kwa na majani. Okay. Kule Igembe, Tigania na Meru nzima aswa wale wako na ukulima, na kwa particularly Igembe na Tigania mahali kuna miraa, unapata kwamba mapwenyenye wanaajiri watoto wadogo, wana expose them to dangers because wanawapeleka na Land Rover, unapata wanapata ajali na watoto wengi wanaumia, na watoto wengi wanachuna miraa, wanahusika kwa kazi ya miraa. Na hiyo tunapiga marufuku na tunaagiza maafisa wa serikali, ikiwa ni maafisa wa utawala, maafisa wa polisi, maafisa ya watoto, wakue macho na wahakikishe kwamba wamekomesha hiyo changa, kwa sababu inarudisha sisi nyuma. Ana iba ya force kuitanguge nikenda batetheria aciari bakomba kurea fees nonto kirengo ingi cionthe aciari bomba ende akinyere gitara fees nonto bwa kwenda kana kwa mbecha bakerana sometimes mwana nyando atere skuru kenda ateithie muciari kurea gutwa majani ona mbecha ikongona nikenda gaikiria mwarimu fees ira kwenda ende amna bubu pakunya mwana omweje akarike kungimarua atikinyete miaka 18 ojo no mwana na debiri kutitanguge njumo. Mtoto ni yule yeyote ajapata stakabadhi ya usajili, aswa kitambulisho. Kwa hivyo wale wanapata kitambulisho ni miaka 18 kwenda juu. Hata kama umetairi na hujapata stakabadhi za usajili, aswa kitambulisho, wewe ni mtoto. Na sana sana unapata hawa wanajihesabu kama watu wazima aswa wakati wametahiri, lakini hawa ni watoto, wanafaa wakue shuleni waendeleze masomo yao. Ende i muntora tena miaka 18 no twita child. Muntu tena miaka 18 wende imwana. Kuna bati kwithira ye under control ya aciari na nya community. Ukinya mwana ata no ethire na miaka 14. Akaya kui muntu munene no miaka 18 na ena kibande. Kungwe ira mwana omba kurito miaka 13. Mwanka ukinya 17 18 ingwira yonde kethire supervised nerete to methira ati skuru na ati okura imwana chaundi undi kuitethwa nguinjomo kana kwatokura ura mwana Muthuri Murioki Uru TV Muthuri Kangangi. Au ni twakinyira muthejo wa nteto cietu cia ruthe ithatu tucemanio ringi kiri nteto cietu cia ruthe mwe na kinya cia ithatu ntuku ya ruju mbita Maureen Kinya mona ndio twa mathitho ni Purity Richard ethira wino tukubu mwega.